Sibire kurungi twakutangirira eshaha neza gacenshire ebiro byo kwezi bya 2025 kwezi no kwa mwenda umwaka ne 2025 Serena nwamanya nyine Sunday Brian nito turabe tukusiya gacenshire agutwatebekanisa omwebazyo twaza kwakire mtu y'amakuru kuturagaruce tuyije n'amakuru mbwijire Emitwe y'amakuru ne kuhikibwaho yatunjira umugisha ubwo kwendera umwaka 2025 n'ekitereke cy'umwaka ku rw'umuru rwa Nyamahembe Sako ekirubaha bwa buri umwe kandi kirumwe bihembo nkente embuzi enkoko shukari omuceri soda n'ebindi byinshi gacenshire kireki ekanisa y'ekishobobo muri Kagadi eresero kutino mu bantu abana babasibya hanjegere kandi obutubalize munayise yagamba abana abo bakabayayo atatungire kumanya kuona kandi atura n'abasera Electoral Commission nibahakanise cyo kugira ngo baremesa mbwatekamwa okwesimba habwa meya wambara abanyagore bimefumu ngo ezoka no kubita kuruma wacumuto kumukongesa yona ndo ne kuruma abataratunjire sente za PDM muri Mbarara City North nibetombwita ahabwo kubareka inyuma abantu 20 bakahereza abantu 12 sente Emitwe y'amakuru yabane kuhikibwaho yatunjira umugisha ubwo kwendera umwaka 2025 n'ekitereke cy'umwaka ku rw'umuru rwa Nyamahembe Sako ekirubaha bwa buri umwe kandi kirumwe bihembo nkente embuzi enkoko shukari omuceri soda n'ebindi byinshi ombwijire abatura begombore ya Karama district ya Chibare betombitira ekanisa ya Heaven Ministry eyibaru kugira ngo mikorere nemitwarize yayo gutubaka jetegerize abantu bagira ngo abana bari kushomera mu kaniseji nibabakoma ahanjegere Ekanseji neshango mu cyaro cya Buguma omugombora ya Karama district ya Chibare kandi kigamba ngo nekomoko mu district ya Kamwenge abari kugishabiramu nibajware bizwaro bya Cyenju amakuru gacyo ngo no mushana gwensi ekanseji era abana binja bari kuturaho bita baturana bagira ngo abana aba nabahebwe fubiro by'amani kandi abamwe batankire no kutoroka banyuma yo kutandika kubakoma hanjegere ebi byizere kumanywa banyuma y'umwana umwe kutoroka mu kaniseji kandi haraho bamushangire natambuze bigere ari kugaruka wabo biguri omuri Kamwenge ahi bamuhire bakandeta dukumanya neza mama kuma asanga tabaga tutera bagamo tujye tumurole tusanga atari adinge mukasite na mama takwenda kwijenya na gambali kantai wana tuba kwikizibwa otambure ugenda mutona hine cyo kubanda ugura ugenda zukurura nije bakagamba bantu kamugu kanyana tinkwenda nyenda garukamuka mama wa mato twabazamu no musayija yatugamba omwana ogwa akamuleta bakiranize na nyina buyabaletaga hamu na mutahiwe nyina twamutera yagumyangu ebigendo maiso byona abimanyire twayasoka kumusaba esimu yaise w'abana batole kati bagine baitu hanyuma yakaire bagituhereza kandi obutubalize munayise yagamba abana abo bakabayayo atatungire kumanya kuona kandi atura n'abasera kwihaba abayihireyo bwanyuma yo kumanya hambereji abebembezi baresero mwana ogwa hakanseji bito mbere yibashangireyo ternunji ahabo kuba bamumbana nibasiba hanjegere renga amulopa mumone atota limutawu just nakora mili mutawu nakona bya kulia mutawu na mutawu wage na mutawu na yo biguli bamunonye zo no mwana bamukwatire mwana twasibo yo mwana mukajegere nemere balete mukajegere ngani mubijegere nekumutwala mutoyi twala mutoyi agenda fama yakomo mulujegere tubena enga mwezi ingenga na jekuno namna batuze munobara nyingi yatereze tinisa muno akaniseno
abaana halimu abandi abaturozire habwire buno nabo nibaisana aberarikirira nozirora baroho ubundi nka batari kurungi nikizoko ubundi nabo kwihwa wabo bakayihwayo bitari birungi. Then ekindi ekintu nisize ombuhereza tubwine bwingi amakanisa twinago mu Karama ono mu Uganda yona tinka kisangire munongo tubaire na amakanisa gakwetaga obukumi hati bonsangi ngireho wa security hati kyandetero kutina muno nagambe bikorwaho rundi haruho ebitari kugenda kurungi urukurure kanseji omanyurwe kanabi aryatumanya ruhanga najangwa abana aba nubabakoma harujegere barkwenda ngo babahane obundi bakagire imico mirungi amukuba nyo yacho kikirizibo yes abwake nikikirizibo nikize nkushobora ubundi kumara nyo ni musumura hati ni mwikariza pomana ni muhanda amukuba nyo ntendekerwe ni baro zange zikungamba tendekero myaka mukaba ni myaka ebiri certificate ni myaka ebiri mu guidance and counseling ni myaka ebiri ukikuza cy'abana ukurinda ubwo bwabo abebembezi boko nubashaba bari kubakiraho okureba mu nshongeji kuzoka ro corporal punishment z'abana munano abo kwa bwo kurora umwana bakwasira urugegeri umwana ribamutinde santi baguye kumusiba harugegeri hariho no muserukali nabandi ati aho twerarikirira mu security kandi abalirano nibagamba ngo kujya kugyayo no muntu atakusabiraho bakumwirukiye bumaterwa so hati nasanga imbere y'iryo netinisa so ni sabangu tukonyeranga n'abebembeza abandi abakwatwaho imikono ya government turolengu twakonyera hakikwetagisa ngo kubasabirira abarwayire ngo kubatayina kizibu cyona ngo kunabe wabo kuri Kamwenge tinkumanye bari kurundi acyatekera hano branch yo konyera abantu mu n'abarwayire abayine bizibu ya buri muringo nibabasabira nibakira abaturano bajangwe mutwarze kanseji bweka bashobero wa Rwanda na Ruzije twikayijandimo bati tujikenga kurungi neza turozahe kanise kora byayo Tusa kujya ko umutaka tusa kwikwiza kujya utasomera ina bana bikumanya bana basiki ko kare bodi tumanyiri hasa batuweje abatumanyiri bifatumanye makugaje bichweka nyimbo mwana mpanda nakabuza umuhanda ukenda kuri nkabuza mali usaza nuka nanga kugenda yukampala yebigere biguri Kamwenge na mkaguza urarubato ike yuizirota yagamba kabasije bamulesere ne bamugamba je kumutwara mwanyina Nabi aryatumanya najangwa abana aba nwari kubareberera ngukanda bamwe bakabara cyambo mbazire babo bito byendya no buraro nabyo nibyetengo kucyondozwaho cyo kurebera uheza bindi bigenda misho bitugeza abantu inkurakurana bani okujira har Nabi aryatuharuhanga ekanseje katano ko mwaka gwa 1995 eri kutandikira mu district ya Kamwenge bito mu Kibare yamara imyaka 5 yonka gasha kwa Thomas Tumwebazi Ebare Thomas Tumwebazi omnyishenjero wigara West Rusi gafamba tekama nayitombitira akachiko kebyo bururu abo kugezeho kumuremesa kwesimba abwameya wambara city Louis Gafa mwatekamwa akahandikwa ahabira bishatu ebyo kwezi kwa mwenda omwaka ogu konka bwa nyuma akija yayetwa akachiko kebyo bururu omuri Kampala okwetonganaho ahabwenji yahandikirwe omuringo ogw'ekishobobo ogu nakirangwe bibyo nabigenderire kumuremesa okwesimba ahantebe y'obwameya ahabwambara city omukaruru akaliyo kabinda okuterwa omwaka oguru kwija omukwezi kubanza so electoral commission ekampandikire baruha erukungira ngo ngende nyeshoboreho ekikoreka mu gutura enshonga ezibatiri byona nabatwara ni baruha za LC ahinkubera nangabo kumanya akapapura hinkutera karuru bakine no mu computer ebi byona nabamanya
nabwo icyo ito ntumanya ngo umugo gwitu gushyikirize ahabwenshongeji bamwe mu bahagizi be bino kwebuza ahabwenji omuntu wabo yayihandikise konka nibenda kumuremesa ahashaha yahamuheru niko kugeraho kwesharinga okwo businje okworeka obutashashanuka bwabo ahanshongeji abanyagore binefumu ngo ejo kanogo kubita kuruma wacu muto kumukongesa yona nerwa hone kuruma tujiraho twabonama ebintu for granted ebintu gandara President Museveni nochimanya kama zina wa mafia zaba state yamba range tata bakirimi ngire baza kutsisi n'ikigombe cyitu abahagizi be abenji abarukorwa mu kigombe cya NRM nashaka President Yoweri Museveni okutaho mu nshongeji kandi akajirondero mu bazi ikintu kintu cyo kubanza abantu banjurura kimwe kwita wakora kuma batujya mapu batira mapu abanyambarra bamwe abatugambira ibishemerire gukorwaho umurembo rwambarra nibuza ari kugira ngo gateka bashyire ko muri barasite niba barayo kanigambara site yona ne yatwena manye site ne yakira buri muntu wena ndana nisaba twatera neza the president omuntu bakiraga mtu wa NRM aliraga mtu LP alimuomba wa parliament emyaka 10 aliwa NRM mbentu antusaba twashyikirira abakaciko aka electoral commission ahabwambara kandi nibagira ngo utariho cyona icyo bari kumanya ahakuremesa mbwa atekamwa okwesimba ngo habo kuba bakamuhandika ayine cyona icyo kwetagisa okwesimba hantebeji. And as far as I know, there have been questions moving around, people asking me because he received an invitation to Kampala to explain a few things about the nomination, and he went to Kampala. Amakuraga gashakwa Ram Edwin ahabwa TV West. Ram Edwin abatura mu rwanya kinengo mu biharwe Mbarara City North Division beterire nuru ombebembezi bagumize ngo bakabasosora mu kutunge sente za PDM babasige nyuma abatura borekero kwetumwita kwabo mu kiganiro ningashi baraza ekibire ahambuga nkuru zo mu rukogwa nyakinengo abatura kugambebi no babeno bugana ho mwezi wa RCC wa Mbarara City North Division Jacqueline Kankunda kandi bagira ngo mu kugaba sente za PDM omurukagwa nyakinengo abamo bakabasosora kutwashire hakuza kwechekinga computer zina byanje ugasanga mesingi gomu lete gomu tubi ndoni kozesa we yakora LE yanyereka tine kindi kongeraho computer yanyanga ukoma gomu bakahereza abantu 12 sente kubakiza 13 kandi se gurupe bajisinjire ekiganiro eki kibegenderire kushijuma ebu government ekozere omucyanga eki bitishanje ngo abatura abantu bashiganze kwikizo byengo tombi nishimiye kwatambukira akakuyabajya nimbimuka bajango baza kukorera imbuto kuteka bwabatsi namaramo bamemamemera hata hanugireo ubwo tubona dishikiremo kandi bati ushanga staru twine imbuto nyingi ko urubuto bw'ikikanye no yakuriya paka muheru twafire kandi ngo shazwe sente za community zirira
omubinde bugambirweho no bwibwa matalaga gavumenti okuteekera mu Nyambara City North. Izana buzo mushizo kuna kansala bajangu icyapa twakakirebaho nabuza cyawiso namya icyapa cyitwa cyarahi cyamana kana atakusomanya umuruka kasa atakusomanya icyapa cyari ajategeka kumusisi team communication muhari icyapa cyondijo narebera kimwe kwereka demba bicho bishimira nashanga abantu basitamyona yanto muri yaho basebelita kabanyendo baryiba kino icyapa kungu batakanda kugamba amazina ki abantu baryaho bagenera kanga bagambira uti Samaria ngunyona nishisho burubwe ebuzo bintu buzibu muri barazeji ababire bine kubugarukamo babire bataro hariho budget ya Karvatsi government ishize sente kunga Karvatsi abataka mukaika kwetera enduru kwerondera kasente kanyu mugure Karvatsi so Karvatsi kaza hino bazimera ngo muhonyo nizai awati West Susan Chasima tugumiza mu namakuru abaturu cyari ca Rwiji umgomboro ya Burunga district ya Kazo na Kanyabhara umgomboro ya Keshunga district ya Kiruhura bine ubujurizi obari kuhereza aha Fresh Uganda ebahwerire okuruga omwirima no gukora imirimo yabo y'obushubuzi obwari kukozesa amashanyarazi agizoba. abatura abantu babwana habahango hakurwa mu kitongora cy'urukurebuze imirimo y'amashanyarazi cya Electricity Regulatory Authority okutebekanisiibwa ba Fresh Uganda omulurigi omugombora ya Burunga district ya Kazo na Kanyabhara omugombora ya Keshunga district ya Kiruhura. So tulyaha kwakira comments, any comments, any representations are projected. Then tugaruka mu office Kampala tubasharemu nkatwahereze egi instrument yo kubikiriza kudistributing amashanyarazi akaraka. We believe that this project should be able to foster the development of the community, because once they have power they will be able to beside the cooperatives, the local guys will be able to have other productive use of energy. The grinding mills, the saloons, and so all this will improve the livelihood of the people. Abatwana mlongo bali mukushubura mateno ajira Fresh Uganda etahizira mchange ki mbere kaba itabanguhire obarukora rusubukire konka wayime yo kutunga amashanyarazi gizoba okurwa mu Fresh Uganda ebyumushobora yabo bukabaje amashanyarazi aga ubugabire gatakizire tubire twine cyane yukozesa amashita genereta yikwefa nyingi temere usanga almost period ingashobora 15 tukozesa miliyoni burugaka heyi konka kurga amashanyarazi aga geizire mugaragara gakiri aha pilot study mutureba ko zo kozesa umere zarga hari miliyoni 2 twazo wa miliyoni kemwe n'icutu kana miliyoni 1 sa project ejo basanzwe bakwalira kwa Snowfridges abe ba ngamate kubango bakoresa akubaza sore mpango project ejeka kubasa usieza sora farmers abinji barabona cooperative zabo bakashaka kwa project ya kubasa kweza za kurempango mkezi 15 no kwengerayo amashanyarazi agasora akuba generator zikaba zibiri expensive kandi zitari reliable. abebembezo muri Kiruhura na Kazo basimire umuganda muhango go Fresh Uganda etire ahamiturire y'abantu no kwatero government okusobhereza mu byanga bitamwe namwe omuyanga algo soroka kate yone gendo miko ya situali the gate machura na mnonge mnyeta barya n'abanimba shabamu mwejo nise agamashanyarazi ubarondere byo kubatagiza kandi ubujurizi obunani mpurira ku rugombantu nibasimo buhereza w'abantu ba Fresh
abamazire nabo emyaka 10 emyaka 15 tabakagizire okutegayisibwa kuona obenjo rero obana mushana muke amashanyarazi agagara so mboye nashemerwa okora kandi hatizoberi tujya kureba nibaga improving aho. Benjamin Emia, General Manager wa Force Uganda na jango kigenderwa cyabo no kureba ngo imyaka 30 okusiya myaka 50 omuburi cyaro cyaganyurwa umbyemshuburo yabo ubwo bari gukoresha amashanyarazi gizoba. The three sites, for each site were targeting 30 to 50 households. Businesses really, not households. We're looking at businesses because we're looking at productive use of energy. That's why together with AFSI, we're providing equipment at subsidized rates because we believe that is what creates employment. The household just requires a single bulb, but a business will be able to provide income and will provide employment. Thank you. Gasha kwa Anita Tukunda. Wabade Anita Atukunda. Tuwaza kumuraho tugaruka. Agarukura tako twakuretere tawuni ya Ntungamo ezingama habwentaro zebyo butejeje washanga abebembeza umutako atanisa gera kurana kwa tawuni kurana obuno bahabuzi ahabyo bwegese woyineka yakitwa modo for ekas modo ko emwe no sakushanga ngo kamaniwe kwenda mnonga ngo kwa kwenda kugira ngo wajibugisa kingi kandi umwe hatanjiro nenkoko umwe stwayo na maniwa kugira ngo nimbuze za haka twizine kugira ngo ziterezeho maniwa iyo kwasa kushobora kandi kagaragara tuherezana n'abana baba buryo bahabuzi ahabyo bwegese Are you in panic or you're afraid to make a move? Don't worry, with Kazira Red Tonic, you will put her in red moments. And with Kazira Power Tonic, you have your game powered. Enjoy Kazira Red Tonic and Kazira Power Tonic, the natural organic products. Kazira Power Tonic, made from nettle tea, ginger, grapes, and honey. Kazira Red Tonic, made from watermelon, pumpkin, grapes, and honey. Power your game and ignite her happiness. Skylight Hotel, restaurant City. Aibarukereza breakfast, ngakatogo, omelette, rolex, shumbusha, chapati, chai yamate, eyomukaru, akatunda komurembe nebindi. Binena chamshanga tandika shamu kagazi hangwe. Nibatereza akaru, ekitoche, echozi, emondi, greens, obutula, eshiga, kandi cyo kunywa nitijenderaho. Hey, manya bintu bihari burunje komurembe. Nunji kandi warara Skylight Hotel Mbarara City, breakfast ne yabusha, bine rooms self-contained DSTV, security rije kandi parking ne yemarira. Bine bara y'umurembe, pool table, sauna na steam bath hamwe na conference hall. Skylight Hotel neshangwa omuri Mbarara City, wahingura kace aha Vision Empire, oruguto rwatora Katete, ijuka ngu nibo director ba Skylight Hotel rukunjiri ebirukiraho tera no tumushanje mwenda 18 58 38 ninga no tumushanje no tumukaga 36 nyebiti kubyenda Penkoni yawe utamuye umudu nokora ekikire wanyompenkoni nushumura kushemererwa urumuzi n'ubusinje nuenda kuchamuka mpenkoni rigenda yakintu cyo kunywa cyonka mpenkoni ne kwa mani uyindiko mushishanyishija mpenkoni ni rukundo n'ubugwaje teri kuteza hangova narisho kutera umutwe sinza kutambura ngashimye de kumpenkoni ukakasi kwata nawe nywako tungichwa yawe hati omadukaza kuri hihi no mabarago no mihanga iyo mushibuzi tirazi muzitezi mpenkoni wachinkorire
destroying. Vandalism is an offense punishable by up to 10 years in jail. Vando, lava vando, chigeza. Vando, kwata vando, chigeza. Vando, lava vando, chigeza. Tobe na vando. Ikintu cyo kunywa, ikintu cyo kunywa. Aza mwana bategerize. Ubundi. Konka mwami mazumo rya hano bari bategerize mu mbagano mangwe shazakire. Wansuko mu motoka iriyo nenyusi yo guja. Unam utatinda ndenda ngubije bakuroze hakunandanywa uretse tumana kumahano fondolira kahulire Kama tena chama mwe akoje tunakosha hebu tutatiyo tunadipoma tukanyiha ambi muchara nabagine ebindi byayenda bireje bigende nabagine nintere ekorwa batiko batabo Amerika ekoze kusha tangawuzi inanasi ukochi ihamigwa ba UNPS Mothers of Africa. Mama, will I ever be the best doctor in Uganda? Well, you've got to be like a geisha bar. Staying strong and go on so far. Never give up till you reach your goal. Okay, Mama, I'll be strong and go so far, lasting long like this geisha bar. Strong and last long. Like geisha. Hayes recruitment experts jobs abroad n'amashemerwa mingi nabatabarusiya kubona abafune visas bakatambura kandi benjera kubanyisa abantu mwena mw'imihendo yabo ebashazire mpaka n'imitwaro 9 mega discount byona biwire harimo visa air ticket emishana mirungi munonga okora cyakenye omubibayi emirimo kaba customer service airport security aviation stewardess check-in agents landing grounds guides and aircraft finance okunyandisa no kwabusha ahamirimo yona amataji gabogona esimu note mushanju ina note emwe ibiri ishatu ina itanu katinga note mushanju ina itanu ninga note mushanju ina note iwe na Christmas yo mwakogu mwine kushayina yetunjira umugisha ubwo kwene mwaka 2025 nekitereke cyonga kugumu rwanya mahembe sako ecyo bahabwa buyonge kandi kimwe hembo kente embuzi enkoko shukari omuceri soda nebindi byinji okwenda kubomwe mubaraye hangurire ekitereke cyonga kogu kiro matagitu kidaje kuru erucha nkuru bivugera naganda mataji ko mukeshama kazo murembo mbarara cyo muri banda har K&N Plaza ahashungine na kitoke stage oyetunjire account otandike kubika hati rero rebe no hureje kuyakwindukira mu Rwanda mahembe sako gamba ni twe haruzo mushaje umunani 3 na mukaga 23 05 rwanya mahembe sako okweterana nubwo emyaka mingi ombazigwa kwa mino gwa evidence na fresha gubiye gutereza kurunji mnonga kubasa kurinda mino no kwetantaro kunuka kan na hati gumano kozesa ABC Dent na fresha kwenda ngu akanwa kawe kagumenta kumuraje izoba riyon ABC Dent na fresha nibikuhereza kawo karunji mnonga yejumbiro mbazi ogwa ABC Dent na fresha dero oyongera kusheko mbantu otine kwetina aha kasente kache mnonga hichira za supermarkets n'amaduka kuri hihi okwetoro rihangariyon ABC Dent na fresha nibwo mbazi gonka ogwo kurinda mino gitu manager ogito wagito konka batumukira kabateka jiremo MC takiziri DJ achumuna na wiring ebyoma tugumisize shanki ibiri bantu bareka tugomuzana tugume twatesha twatamba shamsham zibe shamsham tukiza ngo okushara keke shamsham nizeze nyine iyo ni shara keke tukaza kunyumbo nawo pensiyo na nesente konga tanyuire mbogo nyukushekere teganisa wenga ngende bakudoka nembogo kana bamurungi ayibambe kameshara zanje
samu nagacenshire mukashonshoreke kitu akicanga cawe herizo batwakuretera etawune ya Ntungamo eri kushanga muri Ntungamo municipality district ni yemwe ya Ntungamo etawune ji netunguka mpora ahabwentaro z'ibyo butegetsi ezitura umucangeco Eji niyo tauni ya Ntungamo ekatanduka umwaka gwa 2022 inkestebe chikuru cy'umugabe wa Ankole kanda habwa akatungama kabire kari yastebe chikuru ubwa hataho district headquarters ziri noho harjiriri zina Ntungamo bwanyuma y'umugabe wa Ankole okutayestebe chikuru cegombora y'obuhereza bw'umugabe abantu bakatanduka kuteka ibyo kurya ebyo kurisa babire no bakoro mu bugabe ombwiro ubwo umugabe akabarka haya wa kabiri owabiri umugabe okurwa umwaka gwa 1895 okuzo umwaka gwa 1984 embereji ekashenda abajungu babangereza na n'ababelgiya mu kutandika kutimbatina na nebindi byo bwiga bwo mwitaka omurumwera sando mu ruhama na nendijo myanya ya Ntungamo umwaka gwa 2012 abantu bakatandika kushubura ibintu bitari bimwe na bimwe ubwe bariko bahansiza hamwanya gwa katara Ntungamo Central Market karuho ekikomera cyagumana kikura mpora hazaho okushubura kwa bikari modern okuba kweta kwa exchange ko afterwards niho kwija akazaho abatindi betini bari kutimba ebyo buhi ebintu bya hansi itaka ebya birebiri na munongo muri rwa mwiri ko mwaka gwa 2011 abahinda babire bari nkabatembea ijaba bakuratire bari kuronda ko barashubure n'abazungu baba Belgium n'abazungu baba British ababire batimbera etini omuri ahi bari kweta kare entre sangu nari cyo bakwasa kweto mirashano abahinda babire bakora gutembeye umwaka gwa 2023 nibo bayombekera amaduka kuko banzo mutawuni ya Ntungamo bati bakatanduka kuguriza ebintu by'umurembe nko monyo umuceri obuhunga hamwe na nebiriti waza kureba tawuni ya Ntungamo beskari ekei norguto bari kweta kare ntoro bari kweta kabutarori narishi orudi kabari Ntungamo bararori aho maduka no gabiri gari umuntu wabanze kombe ko kisimba tari muhindi bakabari bateganda then afterwards azaho na nka hoteli bari kweta double restaurant eriyo na paradise yabire yitwa Salama Lodge umbiro bwo etawuni ya Ntungamo ekatandika kuhindura higuru kandi kabiriye mu matawuna gabire nagasinga yo kubonera kandi gamana mucanga cha Ankole na Kigezi Ntungamo aharefo eyi abantu bona bari collaborating information yabire tandikireho nango tire mu na camps z'abanyarwanda kuzabire camping na kugire ngwekenda kurira harurengo yabire ne kuriramo hatiya na nambara kabiri takujeshu konka kaheza yagumanye garuke nyuma abwa factors inke ezindi nyingi munonga ezigire mise gukora ico kubanza n'entaro icya kabiri n'abantu bamwo okutenda kutura abari bayenda kutura bafuruka bazo muzinde tawuni bwanyuma ya president Idi Amin Dada okubinga abahindu mwaka gwa 2022 entungu ko mutawuni ya Ntungamo ekatandika kugendesa kasobo mu myaka ya 9 etawuni ya Ntungamo ikija yakuzubwa okuhinduka town board yagunza yahinduka town council kandi umwaka gw'2011 yatunga chitinisa cha municipality Ntungamo ekaba iri kumwe mbokera magamba munyamatungo komisara munyamatungo kirengaye atenga side ife yano sumar kutokuza chama second na kunga imuto yabelo ikabeli itakabile kola sekeri maram ilikumsamba kamera mayira kwa seketa perspective tuzwaje then it tax pack kitaro bus pack kitaro obwate tamu ya Ntungamo erumwa abante mitware bibiri rushanje
nkaga kandi haryaba umutwaro gumwe rukumi igana nkaga na makaga n'abakazi kandi bakora ubucuye kama 50 na bashatu n'ubutonyezo mushanje mwenda harigana kandi abashija nikenda 597 abakora ubucuye kama 80 na mukaga na n'ubutonyezo birakamwe harigana etawuneji burizo baneji bwamwe abantu abakurenga mitwari 10 konka binja haryaba no barabamo barukuzo mu ihanga rya Rwanda DR Congo na Tanzania kandi abantu barukuzo mu tauni ya Kabare hamwe na Rukunjiri. Tauni yetu iliyo netunguka nejendo misho zakanyina zitanje kumbe kwa abatawaza baje munali baje munali psimwa manyanga abantu bazazi kumbeka atombeje kanyina to kumwichiza na yatu no yuri no jangu to kumwichiza tuoreke cyo yombechiri kunga abo abataje kumbeka zakanyina ya ati sinzi biro muri ziriyejo bari batagikomeka mji zakanya n'abandi bari batagikomeka mu zakanya ombyo bwegese eina mashomero gamaga primary na secondary ngachama secondary school kandi ombyo magara einirwa ya government yantunga mahere center yakana na naganda gabantu buntu etawuni yantunga mo nabwe ni yero kushangwa mu kitebe kikuru cyo burebereze bwa South Ankora hakashozi cyamate kandi rumuna n'ikitebe kikuru cya district yantungamo ene cyayi cyo murembe cya cyamate imyanya 70 kushemererwamo ngaza hotel na nibindi tukashanga ba municipality nikabane bagera kali mushimba municipality zone umpiro EP7 twina masomero musanzu kunga uvuna no sanga turi abakabiri omuyanga ryona PLE abo motivating ashi abashabitu nubwe birabe neberebwa abaturano bagira ngo etawuni yantungamirwe kutunguko kuzaharwe ngo rwetawuni zindi ahabwe intaro z'ibyo butegetsi washanga abemeza mutakwatanisa kugenda kura no muha etawuni yiteka kora uretse ngo washanga ngo katawuni na meya parking kubakuza kombeka hariya baja ngo utimuseho kanyina meya tahata abantu n'abandi mutekama ko gukirishonga ubunje ko mu twari bwanje zo etawuni yanje kura abisho ngeze brandira mabatu zoba to tukama rero na tabine mai tomu abisho ngabo tahombeka ibira tubakubitema enguto ne byina tubakuzikora abaturaba nabagira ngo nikitangazo kushanga etawuni kantungamo nahati kimwe byombe kwenda kugwa kandi ebitombekirwa haplani wano reba tayirwa nko musa kitwine bantu akwa ebisimbe bikubagera abashobora kufura muri kiko tona kifumwire abagaberezi ombyentunguka konkani bekwasa enkorambe yabebembezi abakwebembeza obushumanguzi okukira okukorera ebyentunguka embuto zamu obujama obuziro tekubirira municipality number 3 waza kuza kureba intasi yegitawo uyunka n'ikete kwasa kwa nefi nyoni teka ngo nabwe bakagitorozya echa kuri bicengeze ko gukubuka no kushanga ngo parking ye turera ibyo bya bikese kai ukashanga town ye kurakura ngo hatebyo byona bikazinga kugendo imisho turyaho twemere tine cyugase cyugasa toilets zijwira tine bakora ngo ari asuweji za suweji mu Modo village ni yo first Gunde district president mwakuzarwa first mwakuzarwa bazamanya n'abanisha kugira ngo abakari bose bangambira umukuru atuceho nawe agero kuyatuyamba etawuni yantungamo niyo town nkuru mu district yantungamo kandi ne yatanana ne town zindi nkarubare rwashamire kitwe kafunjo hamwe na Nyamukana ahabwa TV West nde area Saduto gusa
Eliasi bakansara ba district ya Ryantonde nibetombwetera DC n'akakiiko ke abokozesa ku bisente zabiri zigizo kombeka Kashagama City School emushango gomboro ya Kashagama mu Ryantonde. Kwetongwitibwa bakansara ni bilioni 3.1 zashoziibwe kwombeka Kashagama City School mu Ryantonde konkazi kakoresibwa kubi bakansara ni benda DC n'akakiiko ke kureta embaliriro ku sente zakoresibwe. Enonyeze value for money. Esobola it should not leave any stone unturned. Esobola kulondola documents ezimu photocopies origin zayo tusobola either next council or council eri endala whichever time it could take so long as things are in pipeline. Neze something independent audit yezo kumalawo kwelizize twatandikira ha miliyoni rushanju 98 n'obundi busente obu twatandika seed school egi tukantuombeka seed school ya Kashagama twayongera hivu twazari miliyoni 9 bitano n'ezindi twayongera bitano hivu 9 n'ezindi tukantuombeka seed school ya Kashagama onkane kintu cy'obusasi cy'obushwaza abantu ba Kashagama abariaha kushanga ngu contractor weitu o atenda lingire Kashagama Seed School kandi sente zaza kushashura Seed School ya Rwamabara ibanje okugira ndagano okumbeka kabakuri kumara emyezi 18 konkatagwire emyaka 3 mu rumo gutakawaga. Zino million omusanvu eza Rwamabala that is supposed to be given to us in the financial year 22-23 twakapula correspondence bwako ngabasaba sejezo because jibatulaga ya 2025 jibategeza chichaji mazo kubitako omwezi wa mukuru w'entebe ya katana bwa Ryantonde nawe haruhe byashoborira nshongeji bange bintu bitusebyeko byantusebako fenna chairperson wa service committee buli wabaddeyo site meeting olyo mu members olukiiko kitegeeza nti nawe oli omu kubagoberera nganze bwembadde nzijanga n'olwekyo bwe tugamba nti obukulembeze tebubaddewo nga tetubaddewo nga nawe obaddewo kitegeeza kitusobyeko fenna. bakuru b'ebyesente bwa district ya Ryantonde bagira ngu sente bakazibaganisa mu kwombeka gano mashomero gabire garukubi ekiba kansara barukuhakanisa sente zigira ha contractors account zingana bilioni 2 na bilioni 10 emitwali 13 minana rushanju 81 aba batira akakiiko karwemarira ngo kacondoze pump contractors abapatino kwombeka ishomereri gasha kwa Sunday K. William Sunday abasirikare n'abantu baburisho erizoba batugukura kwa busha abwendwara zitari zimwe na zimwe okuraguriro kwesubwe twenda tweraguze kandi no kumara ebiro bibiri kandi n'abantu baburisho nibikirizibwa okutunga obuhereza omukampeje okuraguriro kwakurirwa omuceca prisons aho murimo rwambara kandi okuja abatebekanisa abasirikare b'ibihome abarengere omukumi n'abantu baburisho abarengere ombibiri nibo kutekateka kwisha koraho. Madam, health has been a very big challenge, not only for the staff in our institution, but even our community. And there is a saying that health is wealth. Ze wano rarelo nga tuzokebera abasirikale baffe abamakomera ne community yembalwa n'ebitundu ebiranyeewo okwekebeza okulaba oba balina obulwadde nenga tebakimanyi. Ze abasirikale bano batera okubeera nga bali bize bakola kati twagala kuleeta services z'ebyobulamu kumpi nabo beekebeza endwadde ezisinga obungi kyo kijja kubayamba okulaba nga bafuna treatment bafuna obujjanjabi ng'obudde bukyali. Endwara ezakuraho erizoba ezinazo bashoboraho. Having the triage services, we are going to be able to do specific laboratory investigations. We are having the dental team.
okutunga obujanjabi ekikeeki ekinakyo bakigambawo. Abasibe baffe ab'amakomera bo tebali bubi kubanga balina medical team ebakolako obulungi nebajjanjaba naye bwe bala tebasobodde kati nga wano Embarara bayinza obba referringa Embarara Regional Referral Hospital oberayo abasawo abakugu abakolako oba tulina eddwaliro lyaffe ebuzira abaleta Action Bay Hospital liri mu Komera. Omban abatunga okuceberwa bakatunga n'obujanjabi harimo n'abanyamakuru. Uganda Prisons nibagira ngo entebekanisa egi neza kwikombi kyeka hihi byona aho kushanga ebihome okwetorora ihanga okucebera n'okujanjabwa abwabusha n'okukendera izuba lya nyenkyakaraho mu rurembo rwa Mbarara. Abwa TV West ndisenyemo Gideon. Yesenyo kitendo abatura umucanika rutoto besharingire bwanyuma yeke mwe okukingo muhanda ogubatwire nibakozesa RDC polisi n'abandi ab'obushoborozi batahire umushongezi. Abatura kurwo mucyaro ecyacanuka yo kubanza hamwe ne ya kabiri omurindangaro rutoto Rubirizi district besharingire bwanyuma ya mutahi wabo okwita umuhanda okubatwire bakoresa kurwo mucyaro okuza mu kindi mabuda ko businje hamwe na Sara kunda kwe nibo batandikire kombeka ekikari bakakita omuhanda ogw'abatura batwire barabamu okurwo mu tawuni ya rutoto kuza cyanuka gukagumizamu gukaza bururuma. Motoka zibe zitakigenda kunu kandi zitakubasa kuraba kuborwa kuri yo rugudo tubara rukozirenka runo mwenu abataka babene baferwa isente kandi baferwa n'ibintu byabo abo kugira ngo babene babigura batakine ukuraba hine ogundi muhanda ogutukubasa kuraba ogurushokoza na no gutaryo go muhanda ogundo muhanda gonka ogutwine ahabwo kuba ebintu byona materials twabandi tuombeka okurabya mebitoke okurabyamo abarwire n'abantu bona becangeke bakozesa go muhanda. Abemembezi hamwe n'abyo kwerinda batahiro mu nshongezi otireho no kushomesa abatura aha mateka oba nitaka ly'omuntu buntu oba nitaka ly'abantu abakwatanisa emihanda yona yashangirwa n'emihanda y'abantu yona eruzaho eshebe kumweka kumwaho kandi obushoborozi bwayo bw'omu gavumenti erukubukumira obulungi bw'abagiraki bw'abantu kandi obugabo bw'omuhanda nubwija kugumaho bugumizemu kati nabuteganise kwiyaho harugaho ensharamu ya minisita nabwo mbuhandike arikugira to muhanda ogutwite natubwire tutahane ne bananyini kifoto balize ko kusarawo kubulya abantu kati abantu ko kubira enduru mu ofisi ya RDC ne abantu bakolaga nabo ne bali ko erusonga chama kwa 5 byo mlango kujja okudukirwa era tutu samwe katumsambulyawo netuka kusira awali omutawana netusanga batakanga bakunganya batulindiridde ne tugaya mu nsonga ebalwa nesomero yava mu koti netusalawo ntino ebyokuzimba bikoma ebyokuzibe kubulya abatakali komawo tebalisiba. Enshonga z'omuhanda ezizikahikaho n'omukoti omwaka gw'2018 kandi koti ekikiriza omuhanda ogu obutakingwa okusya obwababiraba batandikire kugombeka mu kikari. Amakuru aga gashakwa Onesimus Indianabo ahabwa TV West. Bebare Onesimus twaza kumuraho netugaruka. Ministry by'obwegese n'emizano eri kurabira omuntebekanisa ya Higher Education Students Financing Scheme nejusiya bona abaganyirwe omuntebekanisa yo kushomera hibanja kandi abucabugeni yabiri bahirwe yahwireyo kumuhikiriza obujunanizwa bwanyu bukushashura roni okurugirira hakacweka akabirneshatu na 26 akiteka ya Higher Education Students Financing Act abakozesa ni mwe mucicwa kumanyisa ministry ahabantu abaganyira omuntebekanisa yo kushomera hibanja abari hamirimo yanyu nkuko biragiro birikuragira okwanga kuratera ebiragiro necurugiriraho emitango hamwe na za mutice ebirukiraho tera note ibir note mwenda note mukaga
565 naritayira website yitu ahari www.education.go.ug shashuri ibanja ryawe ero washomireho kibase MP hakurebeka kandi no kwigoro rwiji ahabwa abanda beji abatine cashorera okwika biroto byabo ebyo gwegese obwaruringurwa Chigarama People Sacco keeps abakugu omukurwana sobworo okubika sente hamwe no kwereza loans ahanshajinche babaretere kitereke cha Christmas rebe kitereke cyatandikire kandi okutaha omukazano akarkwija kwendera ebiro 20 byokwezi kwikumi omwaka ogu imwe ba members n'abari kwenda kwa ba members mwena numwakirwa okwigura account nishirinje mfaro mwene cyo zonka nuko base kubika no kwiyayo sente omatajaga kanyeganyeje omurishema bwayegamba nyakambu na itendero omurishema butare na karungu omurweju mararasite ibanda omutawuni hamwe nasanga omurchurura district manya ebyo kwangura harmente amabuzi nebindi bingi keeps financial services for all norondo mwanya aho bugwaje buri kugabwa na umtindo twakwakira ari The Arena Villas and Hotel kishemererwa omuhereza burungi ubwo mutindo gwa higuru ubwo buraro umwanya wo guri kuretera wahurira ngo ryumka twine restaurant y'umutindo kandi nitwara coffee y'umurembe hamwe na pizza ako karungi abara y'umutindo ubwo uri kura ubuhumuriro burungi ubwo utakarebaga parking day marira kandi binzirwe na wifi aho kuba ubusinje bwawe ni kikuru hari The Arena Villas and Hotel twine gardens z'umutindo The Arena Villas and Hotel no hurra nkori y'umukabuzima ni cyangwa inyuma ya Shell Makinke agutogwa masaka manitwe ari noti 3 10 20 nkaga ni 5 ninga noti 2 noti chenda nina chinana ni 2 abiri ni 5 ekitongole cy'ukuro bururu umihanga bimamanyisa abantu mwenda muri baza kwerekanya yo kuterwa hakaruru umurupapuro rwa New Vision hamwe na bukede kutandikanye birabiri na binabyo kwa mwenda okusiye birabiri na mushanje byo kwa mwenda 2025 nko byakwerekwa ibirabiri na binabyo kwa mwenda Central Region hamwe n'endembe zindi ibirabiri na bitano byo kwa mwenda Eastern Region hamwe na za municipality ibirabiri na mkaga byo kwa mwenda ibirabiri na mushanje byo kwa mwenda Northern hamwe na Western Region Usirwa badongo bareka turi kundongozi nenge kano kanu vera cha udaduri kino kigaji cha feche kachindi kachiyebuke mutozo okododa kololo kochongo kakwata kanu muzekano bakayita batya pineapple soda drink kakamudwa munanasi bojo mutozo vamo bya bojo tugende tulabe kachiga bangambye omubiri munafunafu kachiga talina maanyi kachiga bangambye tolina maanyi ye naye nenfuno w'amaanyi butamira ku soda drink n'abawala nabo banywa obutamu Patrick Byarhanga hazogumanya kuturumu aha twine masarazi aho ngezi tarafuma yemkumibiri fresh sore kiza aho naho nkazum fresh sore bamba sore yako kuko mutwezesa ili bintu sore yako tukira kurara ani ndisenko sore ni tukwesa Davitano, 13, 15 shanga ziriyo mburuda. Mweniwe owa saluni, abamashomero, abamaduka, abazafamu, n'abatunzi b'enkoko, banyi n'amaka, abamabara na za hoteli. Tunga sora fresi, rero kora magoba. Ijuka ngo nibagikushumikira, bagikanike, kandi bagaruza mekiri kusiskara. Aho gabusha free. Ebru kukiraho tera noti munana noti hasha tuna mukaga hata na mshanju kaga ni 5 yabusha. Out of Varsity International University, we offer various courses in business, education,
humanity and social sciences, information technology, journalism, nursing and midwifery, plus complementary and alternative medicine. The school is equipped with a well-stocked library, computer lab, and different science laboratories for research and experiments. We offer full and half bursaries for students who apply in time. Enjoy a cool and magnificent learning environment with a touch of professional and internationally recognized professors and lecturers. Enroll now for your degree, diploma, or certificate studies. Contact or WhatsApp us on 0700 670 691. Hey yo yo, hey, kaba kaba tema tema kaba kaba tema tema. Temenyonta and win. Buy and drink any 300 ml Mirinda, Pepsi, 7-Up, Mountain Dew, whatever. Check out the round and stand a chance to win from drones, Noah's cash, water bottles, flat screen, and so much more. This promotion is valid for limited time only. Terms and conditions apply. What's our topic today? Kutambulanga chinawolovu. Bera mokirasi. The biggest back to school promotion season for this year. Bera mokirasi. When you buy Focus products worth 16,000 to 24,000 Uganda shillings, you win a bucket or basin. And when you buy Focus products worth 45,000 and above, you win a school bag and lots of other prizes. Move it. All day confidence. Mommy? Yes? At school, everyone crunching. Nange ku mulimu nga nkola when I'm watching my kazanyo Ndabye mpaka ya daddy. Ku highway ngavuga. Sisumagire Joshua. Nange bampakire Honey, get your favorite packet of Psalms from a shop or supermarket near you and crunch. Get yourself a packet of Psalms and start crunching. Psalms, taste the difference. Wherever you are, whatever your reason, it's on Super Sports all season long. Get and stay connected to DSTV Compact and Go TV Super Plus with Kawiki available on DSTV and Go TV. An incredible 61 years. This is Ndeje SS, and our latest winner comes from here. What confirming that said it was that day, it confirms so Innocent is the only fully paid student at Ndeje. Full time. It is not Yachfere. This is true, and everyone knows that I'm a testimony of Momo Pay. So I encourage each one of you to urge your parents to use Momo Pay, to use everything. Yes. Yes, all the Momos. There you go. *165*80#. So try it today, and just like Innocent, you will ask all the Momos, all the Nyamos, all the Pays, everything. We are what? Agebyemizano timu ya Vipers ento esingire ya Bull FC na goli ebiri aharyemwe okwangura empaka za FUFA Junior League omufaino ezandwe nyumwe baziha cha FUFA katiba.